Kini kesengi UMLA ke second Jawai constituency ubelong ru chairman ke Meghalaya Urban Development Authority Wailadmiki Shillong ula Plie Peit ba ya ke jaka Thang Briew ke betip kerteng kum ke Campbell Shillong eco-friendly crematorium Shillong Khlieh Tyrchi balashna kerpang daga Jawai Municipal Board na ke benta kitu kilong yeng ke berang penkhoj iki met yap da ke basyutang daga batep. Ha juk Khubor ha kini ke jaka ke Jawai Municipal kan penkhoj iki met yap jong ki Briew ki barhlat no ki hospital ki bamdon bayi ngesem banwan kamtra yeki. Ka Campbell Shillong eco-friendly crematorium kalong ke jaka Thang met yap ka ba pendon kamduna ki din Thang bat ka penkhoj ru ha Khubor ka bestep ba. La shinai kini ke jaka Thang Briew ha ke jingdut ka belakot syakalai punyau lak tingka ha ke jaka bala ais ngobha da ka Shillong Khlieh Tyrchi. Kirang ba ke beladan lang ha kini ke jingalang Plie Peit ba ya kini ke jaka Thang Briew ki kentup yu MDC ba la khondkar uba Olamin CEO Jawai Municipal Board kong DV Lingdwa Chairman Jawai Municipal Board ba Philander Wel Lingdwa President ke Sinrat Jawai ba Htoi udaloi ke ilaka Jawai ba Puraman Kinjing ke wahe Shillong beper bat kiwe kiri orang ba. Pok kesot lagi yang bat gua open tip ya fi hejui por le ngale mano kau chairman yong ke environment committee yong ka Meghalaya Legislative Assembly te yo ya ke jing kam nei benta wo safe ya ke environment ke yong ile hejui por nei ba entok usuk nei ba jing im yong i to pika ko e do सबसे मुश्किल क्या है क्योंकि जिंदगी में हमको 3 काम करके जाना है 3 काम खत्म करना है जब हम लोग पैदा होता है शादी करता है फिर उसके बाद जब मर जाता है तो हम लोग समझता है आपका प्रॉब्लम आप लोग यहाँ में मतलब नंबर छोटा है मतलब माइनॉरिटी तो इतना आसान नहीं होता है और आपके जानकारी के लिए ये प्रोजेक्ट 37 लाख है 37 लाख अगर आप खुद से करेगा तो बहुत मुश्किल होगा शायद तो इसलिए हम लोग अर्बन डिपार्टमेंट के हेल्प से कुछ फंड मिला वैसे जोवाई में तो बहुत सा काम है पेंडिंग है लेकिन हम देखा कि आपका ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है और आगे जाके भी और प्रॉब्लम होगा तो इस वजह से मैं अर्बन अफेयर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इस गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमको अलाउ किया ये काम करने के लिए hejui por kam ongo em bat snyau komen o khanai pi snyau komen o khanai pi hadin wada yo in punchna ya kanika crematorium dayo sanction yang i sakawi wotna biang ya untuk kanika oman kam kanika eco friendly henry patu kamoman dagan like kamoman hai tai chalu para te dayo sanction yang i sakawi te kamoman katem slam boy da putendar gi nei bentawo punchna yuluti ka tele go yarak chu kham tam wo yeki won iwa upendebi ya ka kam ya but nga chim ye ni ka kabule wo ik blay yoma Campbell Chulai mo dong chem ya ka ni ka innovation ne ba ko em kam lo em kam kham tam ka ni ka kat ni sni de yoi ka deforestation ko jor
untuk dek usuk uyo ia gidin le dapat pi compare pi le thangi ha kamajuk thangi hai kama thangi normally te cibon cha em lut gadin ba mi por kta ga environment but dang recently the Supreme Court le the ego ya ka order ko to streamline le new e ki guideline ko to wat ya ka rukom thang le hap I ubud kat kam gi kendon tu e ke Supreme Court bare jo por ni bhai le udin kat kam ke survey gi uwi udin to chong doru nyau phau so hajar san spa kau udin so phau hajar dang du oxygen ko pen mi no wi udin pep nei te sa ketu ka ki sbo yu pen mi udin halas ya ketu ka met yang udinแต่มาลุมาลากัดกำกิสอร์วีกิต่อวิวดิงต่ออีดอร์ยองโอเงาเขาสู้หจารสันสปะกาวีแต่มาสเตปมันกวีเอ็มกระไรเอ็มกระดังยาคุณกัดเตียพอสุพรีมโคร์ว่ากับสุพรีมโคร์องก็มาสเตปมันกวีละดันคิววิวดิงดาวหับสูพีเงาเขาสู้หจารสันสปะตั้งกันแต่ละเงาเขาสู้หจารสันสปะตั้งกาวิวดิงอุดุวิวเทตั้งอาสเนียวดัดกิกามยองกิจังวรอดแต่ในเตดาวนางอาจจะดังกระจิงวันยองกันนี่ก็ eco friendly crematorium กัดวันเป็นสุขไปในลอร์วัดดูนาอีเตกำห้องบาดนาบามกันดีไล่อีนาจิง affect ยองแกนวาระไหมแต่เฮนิปอร์งามกว่าดีเรียวคลำยาอุปจงใหญ่กันตีนยองงาเฮนรี่กำมาได้ยูพีต่อบอกกลำini berdep hapok ke assembly berdep pensiawo ya ke jing MKM hamtam he jing to wa ni eco friendly crematorium da ada appeal ke sarkar le nei bha wo continue ya ke tu scheme nei bentau e financial assistant te dang nei liang yong nga kam chairman yong environment committee da ya kelam le bo ki president you pair yong design right dong le daw lai daw rai ya ka daw ya chem you chief minister yong I wa Peit ya ka tenat forest department nei bentau wo lai appeal ya o nei bentau wo pen imbiang ya kan ke scheme nei bang to ko suk le phau nyau lak ko wi ke scheme to ko suk ya ka wan ka chnong ye ka pen mi ya ka polisa wat I gam ginong mi khmat le wo Peit rengkat ya ka jing em kam du bon u e ya na ka scheme MLA yong in to ko sukแต่ในใจดาวเอ็มก็จึงอยากแกะลังนะกับสรการทำตามคำบอกว่าต่ออีบัทันต่ออุมันสเนียวสรงอีต่ออุบรูนับประดียกอีอุนองเชมยากันนี่ก็อินโนเวชั่นอีบัทันต่อรายการชาบาร์วัดชกีวีมอกรรมติบีต่อกับต่ออินเดียบัทันต่อกินเมเจอริตี้ต่อกินน้องชงชนองEUMฮักจึงไงกันยามเป็นดูยูฮับเป็นเดบีเด็กคริมิเตอรีเด็กคริมิชั่นแต่ในใจดาวต่อรายชาบาร์ยองอินเดียยังกันนี่ก็จิงเชมยองอีนี่ก็ระยังกันน้ำกับบุรมยองกับชนองจวยยองกับริลุมใจเปียว่ายองกับสเตทเมฆาลายาแต่งานเด็กนี่กินเต้น